Berngam ke Iran kari Amerika bahkan saja biang saj sinpat kum haus nem arjariway ke jingsya hirtma ke Amerika ke kenhud leno ke Al-Qaeda. Tes namding ke North Korea mentah ke sengi ke khasan trik leber arajar apuhun riu dange petang ke humfron koman jong kari Israel bandang wat pat jarap yang ke mensau sentral Israel nang ke jingter estraj Iran nen ke sengi sajany. Lak bantit tirtma ke Israel sana kari Ukraine. Bat kerwit biang ke Israel ya ke Western Iran ya ke jekabu ke Iran ya ke drone. Hadin ke jing maham jong kari Israel ya ke Iran bahkan saktong biang ya supreme leader bathamai menta kata ya Mojtaba Khamenei kumba krale ya Ali Khamenei. Kum taru ke Iran, kelapan pai kela dek apa berngem pan ketong kela yau Prime Minister Benjamin Netanyahu dek sipai RGC hadu benda yuk penyap kata lada undang lajim hakani ke straj nen kesi sajany ya ke sentral Israel. Henry ke bakam sengo sirkai mentapat kadai ban namar ke Iran kela berngem ke Amerika bakalak ban jabiang kum haka kendai trik September arjar iwe. Haga Al-Qaeda kelai hirtmai ke World Trade Center kari Amerika haga jingelam jong Bin Laden kumu nongelam jong kenhun Al-Qaeda. Kat kumi kubor kebalami mentaka katsan trik leber arajar pun riu laong bau Chief Security of Iran u Ali Larijani walaupun pau bau la yuk sengauru bakadong kenhun kepala plan ban hirtma biang ya ke Amerika kumbalale haga kendai trik September arajar iwe. Badu Ali Larijani ulapan pau pa umdon kano ke jing sengau Persia eki bruk Amerika karkum ke jing sengau Jong-u. Hendrai kumban cupenken mau hangne bah kendai trik September arjar iwe kekenhun leno Al-Qaeda haka jingelam ju Bin Laden bad haka jinge trilang bad kiwe pati kenhun seng leno kelahir thamai kari Amerika dak par rabor ya sau teli ki passenger plane jong kari Amerika. Hakaba arteliki aeroplane kelahir Sheikh Twin Towers jong ke World Trade Center ha New York City. Kadba kawe kelahapno ha Pentagon, bat kawe pat kelahapno ha Pennsylvania. Kabadai kajing syak hirtma kaba syirketam jong kari Amerika. Kabala penlong ban jabru palat lah jarngut. Hakaba haka arpau tarik September arjariway Presiden jong kari Amerika u Presiden George W. Bush. Lapan benas sendon dak tama Persia yang kenhun leno. Bat haus nem arjar karway Bin Laden ulah kelon yapno hak spajung ke Amerika ha Pakistan. Bat ke ke Iran mentaklah berngem kadai bakan sendon biang ke jingsya hirtmaya kari Amerika kumbala ja haus nem arjar iwe. Kad ban kaling u security chief jong kari Iran. U Ali Larijani ulapan pa sengau don kano ke jing sengau Persia eki brew jong ke Amerika hendrai u yos sengau baka don kum kane ke kenhun ke batmu ban hirtma biang ya kori Amerika. Kad bakan North Korea mentak katsan trik leber kletes namding hak jing don lang ju Kim Jong Un baka kun kente Jong U baka North Korea kletes ru ya kita roket nuclear launcher. Bat nadu kakat artarik Februari arajar arpun riu. Kim Jong Un ula benaru bahaka jaka Jong U ka lidar ka ban simti hadin kandai ka kun kente Jong U ka badang don katlais nem menta. Kadba ka jing julor jong ka sentral Israel kala jura ka jing kruit ke Iran nin kasi sajany. Kum taru ki kubor ki ong bagi Israel kala pan tidbiang yagi tirtma yadan namding na kari Ukraine. Bat ke bandang jan nang ne syakmat teman api kuipat ki kubor ki bandang wan kublai sibut